Tipramo Hatai TSF Kutawai, Optima Tunaroni Banda Klaika, CAB Tay, CANO Gosimanya Hanai, Tangai Jorawa TSF Nis Ringairo, Madok, Bario Guli Kokzak Mana Moito Kai, Krani Shallow Black Day, Palajak Nahani Shaka. Total Dipol Kaham, Tajoto Sini Press Hajarno, Tajoto Kankam Biaforo, Bisipital Sini Takuku Diprahani, Sumzoton Choban Tiba Yafaro. Ini semua Tripura Students Federation TSF, tai Tripura Motha, Joint Press Week, senior Pai Manja Fakia, Borong Benang Biswajit Koloi, former President TSF, tai present Tripura Motha ini Central Committee Leader, tai Borong Benang Manov Debarma, ex-President TSF, tai Tripura Motha ini Central Committee Leader. Tai sumai Manja Fakia, sini TSF ni Central Committee Organizing Secretary Hamalu Jamatia, tai Bibas Debarma, Assistant Publicity Information Secretary TSF ni, tai TSF Tan Committee ni Usaranjan Rian. Sing Saimano Jotono 2016 ni simi Citizenship Amendment Bill Noti Nai TSF Goma bar Andron Kai Fakia Andron Kamini Yak Law Mo Hakeno 2019 no 8 तारीख जनवरी 8 जनवरी को TSF ni kaisa peaceful आंदोलन protest citizenship amendment binotik खाइथिरि वो जों जतो साइमन वा incident जे बाहाय के प्रशासन र सिनी स्टूडेंट peaceful student movement no गुली खाइने कविनाय 5 जना सिनी स्टूडेंट जनो कखासिलाय गुली कमानि साइमन आमागन TSF प्रत्येक बছर 2020 नि सिमी ब्लैक डे ऑब्जर्व खाइ फैदों इके ताकलायबो अमा हायके न जों ब्लैक डे ऑब्जर्व खाइनाय सिनि बुबाग्रा जतनि बुबाग्रा जत त्रिपुरानि बरनि बुबाग्रा बबाय कक सालायै बो जों जत किसि कक सालायनि आबलबो TSF ताकलाय त्रिपुरा मथा बाय Tripura Students Federation TSF jointly a black day no kotor ke observe khaiden thangi dong abo black sini bangi na ta sumutu khaiden ni dorkar a black day baigi sunu guli khai ka sini rights no sini borok no indigenous borok protect khaiden ni thang tini wo je guli khaibani abna tini sin protest khai black day observe khaiden thangi dong abagi sin jot takko bukuno koinai Hai, black deno joto jaga tobino sung haine kotor ke sung fulungai sung na thansa sini coba thagia sung black deno observe kaithanai asuno tabukan haine sini Tripura Motha ringai leader Faizak korna jorar jotno dibor kaham sini media friends rokno bisi kotani bu ambai tini jengoro press meet makai mosi Sini bubagra bai instructed khajak hai ke bubagra bai ta kejak kaisa joint press meet TSF tai Tripura Motha bai tini o joint press meet okai ahisi narom jotone siwo 2019 8 January mo sini Tripura hawo kaisa kalodin hai ke black day observe khaisagui tongo abo calendar mafik angui tongo every year angui tongo madok kamiwo je 2019 chini student movement je 11 hour ni kaisa bond tangmani neso bai ringjak a bonno kitingoi chini Tripura student ni upor TSF ni upor যেভাবে গুলি বর্ষণ খাইজাকা ও গুলি বর্ষণ जों दिनै बगै थानानै কক गैया যে রাজ্য সরকার যেভাবে নির্মম ভাবে ফায়ারিং খাইকে আবনর সোশ্যাল মিডিয়া রব তাও বতংখো মানে ওপেন ফায়ারিং কোনো মানে
kuno instruction rejagya gubangno guli fire khalin sekang bini bahut kisu protocol tongo blank fire ma khayo jol kaman mariwo kidu amti kuno khaijagya direct open firing khaijago jeng o dino pogoi thani kokya ang niji baithang tongo afro je ang afro TSM ni president tongoni former president sini takuk manop tongo tabu sini tibramosan leader jeng ekdom sport tongo jebabe guli khaikya ar sini khorokba norok nukna hardly injured thangka guli nangkha haipano tabsa jora kuno todonto khaijagya tabsa jora khorok sapon suspendingya omoni bagai belai dukkhojonok o kalodin jeng tini amoino ma palailayo even nor nukna tosramni chomnibo chini bubagra bikram bahadur ni statue pointo pro guli fire khaikya mo tini bo phate jak tongo guli nangja chini bubagra obono sabo jeng khaimampan khaya tamni bagai male o dino jeng moitoma nangnai je chini ras poribani upori pro je harmful khaimani jebabe guli khaimani oboti prasan bakhaw tona nangnai jeng o dino pogoi thani kokya amni bagai chini baskangni 8 tarik Januari iko 2023 jeng madop kamiwa ek 10 ram somniwa chini program hungnai 11 phungni 11 ta tampun jimin chini mass gathering start hungnai jeng ar 12 hongke jeng chini protest rally bu khaijaknai ar time tongo 11 ta no joton sapai paidi ar jeng ajagawa chini bokhawo jeng mono sana nayo jeng tabobo tiprasarok tabobo jeng CAB no koseimanya jeta tini CAA ngi thangka tabobo jeng o CAB Citizenship Amendment Bill heka Citizenship Amendment Act obno tiprasarok tabobo koseimaya obose jeng tini sanani nayo o 8 tarik Januari bising tui jeng mono je sana nayo je tiprasarok kuno dino phano o kalo aino jeng koseimaya obose tini omon bagaino chini joto takuk tai bukhukso dofana hamjaknai borokro chini bubagrani netritwe khayi jeng o je 8 tarik Januari no jeng mass gathering khayi jeng phunu nangnai ebong chini bakhaw joto jagaono jeng o je kalo dino jeng je jaga phantoni norok palai dini jeng desbasina koinai ebong jotono chini amsai gana gini borokno norok jotono dakti 11 ta somoyo taibli sopaye norok sangai paksa o kala dino phai sopai di nei jeng tini no press media appeal khaimeni kan saba dina nograi na chini nograi tongnai chini tipramo thani no top and rank ni borok tongnai tai tipramo thani joto wing ni jeng omage speech onar nai ga TSF ni joto tongnai neso tongnai kai chini phagani to jeng phaya bubagra phaimangke phainai phaime kai video conference khai bo speech nar